otoa no sere hwade at the age of 26 years otoa no sere papa said then year no 6 months ni omo aboka getting to 605 million so omo hear me once different station buy. They want to know the costs. But papa, adia onyankopon dia chemi nyina ye hwehwemu. Okay. Let me prove it to say me did a jabba, the spiritual professor. Now so bani obano ni yonko bi de ne call baby. Number 1, a friend in mind be. So for you. A friend in mind be. Na on ni yonko ne call baby say I'm going to man again because also a bench. Okay. C class. Not no say some man and so until wakwa. And I answer. Nam so say mo pa ni yonko no munim no mumisa no. Many no friends start to speaker. Confirmation. Say edase. Mokoha. Eye no kre and enye no kre. Original for you see. SOMPA FM. Abusi. Ana me kire won say baby a ye kikire abo no. Ehwa ni ja. Ti mo fa nko. Baby a omko ya de mo fa nko ho. Me die de jaba. Papa me de ye hwehwemu. But o pasumdue e wa brabom. O pasumdue e wa adwumem. O pasumdue ewa awadem eye nyema miensa ahweye ani da ho na abotre yeah undi bi asa bisha me nko na chese papa se oni obi tu anamo a ebetimi aba se nipa kro na anamo na wo tu na wo wode ho abono no etimi esa wa brabo esai wa brabo Paul say yehwe de o se nyere yehwe ye nantie yie enye se wona wonim nyansa na mum se nyansafo ye ka so bi nim nyansa eye niema miensa number 1 owa hweye awo Kristo number 2 onya fekubo number 3 nani mrade sali pa nim nyansa osa oba osi nyansa fiti ase eni nyamsuro yes but ye ka so bi suro nyame a nani mrade what you say but ye hwe de ko so wi ase baba me condemn ka o but Paul kan se bi is it Paul was say ye wo kwan bi wo ho a anya Paul na kan e was Psalms Solomon yeah Solomon kan was say ye wo kwan bi wo ho a Proverbs ne onipa ni so nanso awie ye ayowu akwan anadwe ya brantie bi tie me or want to twede enkachi me de ajaba tie di ni yo ajaba ajaniba SOMPA dia osoro nyankopon de ma mi wiase nya se nipa besere wa brabo me de no obi a me condemn obi una we archbishop arch apostle arch wana wa dulem me de ye problem wabi mebu sameti du 9 tichemu a eye du mienu no ose ewo kwan bi wo ho a etene woni pa ni ose ewo kwan bi wo ho a etene woni pa ni na wie ye owu akwan na so na wie ye de ye owu akwan sa de we na man na mrante bebrebre wa brabo yeah awura baba ko ba last week wose papa me da no bi ni mada yade o baba ade a emani pa brabo kachi ade a emani pa brabo ye nwono eye sawoda no bi ni wada but awura ne ba ye na so me hwe the costs nam se awura moko dware swimming pool efie num nie na abrante ba ako mo fa mo ho nsuo nim o na wunya saa ade no o se papa ye no kre swade o papa da bia na me catch am manfo bi se asofo bi timi gina TV so bibia ni ho what's up mama kan kra chero se bibia ni wa anka yan kan Revelation chapter 6 verse number 12
ɔse ɛnyɛ yɛ ne honam ɛne mogya ɛna anya ɔsɛ Ghana no asɔfoɔ no bi ɛde nipa no bi adwene di agorɔ obɛgyina platform bibia ni hɔ bibia no so ɔpirikyi wie ɔpɔn a monkɔtɔ powder monkɔtɔ nku monkɔtɔ semina monkɔtɔ ɔyere yɛntɔ nyɛ dɛn ɛyɛ nyansa na Ghana bi ni sɔfo no aka kyerɛ sɛ bibia ni hɔ ɔpɔn wie yɛn so a ɔsikwa na kɔtɔ wei mentɔ nyɛ dɛn ɛnam sɛ sɛbe ebi nyansa wɔ fam nti no wagye adi nipa nso sɛ bibia ni hɔ fine wɔpirikyi awie ka is good wagye Yesu adi awie is good na de ebiem no nkɔtɔ ɔntɔ nyɛ dɛn ɔyere ɔmfa nkɔkye bɔ float ana ɔmfa nyɛ dɛn baba mame ka nokora nkyerɛ wo sɛ woyɛ bi anadwe wotie me ɛnyɛ w'adwene sɛ biribi ni hɔ biribi wɔ hɔ but adeɛ baako pɛ ne hia position yourself in the Lord tena mudie wɔ awuradim ma ahwɛ yie papa ɛnneɛma ɛkɔ so wiase no bra meka deɛ bɛkye mede deɛ Jaba the spiritual professor Ajaba number ni mi wɔ Kumase kronom enuam ebi ya wotie me papa mi wɔ problem bɛn tie ni o problem bɛn papa me da no obi ni mada tu anamo anya sase de ma na ade anyame de akyam se problem na usu no ne kase so chepo dabi so sister na bra bo nyina ye zero because of that spiritual marriage opa mami mie phone last ntum se di pa 100 na almost spiritual marriage bi emu 99 life aye zero but Bible can send you Job chapter number 14 verse number 7 Bible say ne duampo wani daso sika abafafa papa onyame achamadom yeah gift nyame na dima okay nti menu sia me prove akyerɛ sɛ nyame wachamadom wonteme nka kyerɛm sɛ papa meye bibi enye yie I don't believe it ebi a osofo or a preacher but only the vital power. Yes. Yeah. But there be one say, what kind Matthew chapter 10? Bible say na bra Yesu fra suafo no. Yes, simple. This also your software. A dear was so pray that audacity order. What be? What's it say? Matthew chapter. And then come on here, 10:15. Me did the Jaba. And then we are tie obi tie me. When it does when you know, son, Yarena Dukro. Sister, why you be and ye sansuo pe enchene abono kasia bako pe fatu nsuo nim me wi amebo mpa yaguso ama I believe miracle because God has ordained me. Yeah. Matthew chapter 10 verse number 1. Ose na ofre asuafo dumienu no bai. Bible say Christopher asuafo dumienu no bai. Na oma won ahonfi so tumi se. Oma won de ai. Ahonfi so tumi. Se won tu won. Na onsa nyarewa ne ahomere nyina. Ahomere nyina. Enti anadui se yade bi haw. Na wo tie me radio, wo hwam TV a. I want to prove to you. Power is there. Healing gift is there. Me dey the Jaba, the spiritual professor. Me dey you problem. What do you say? Oh, yes, you can send me what John chapter 12, 14 or 14, 12. Or say no parimu, me say, Samu Jimmy dear. Just believe our, what say? John chapter 14 verse number 12. Ose nokra me se mo se. Dear asofun ntia o. Nokra me se mo se. Nokra me se mo se. Dear ojimi die no. Dear ojimi Kristo die no. Enyuma me Kristo beyo. Ono so beyo. Na obeya akase asene yeinom. Simple. Na ye den na bebrebe yi. Adamre kunyo.
And now so for Ghana millions of people, but still people are struggling. Just ask yourself why. Every man of God need the power to do something. Yeah. Okay. Power to heal, power to break chains, not power to preach only. Not power to preach only, but anka preaching we are. The next is a miracle. Okay. Yeah. Papa, me throw challenge. Me dey know. Me throw challenge. Nyama diegu. Just run for your life. Papa, mame kan no krenchero. Abrabo epem. But enyam pem ye no, ye ho adwuma. Okay. Me say abrabo ye dey. Abrabo timi pem. Yeah. But enyam pem ye no, there's a hope. Okay. Working towards it. Ye ho adwuma. And tena faako. E ma wo niam nsɛnwie. Papa na me ka sɛm ya kyerɛ gyidifo bi. Ade ne ama Ghana Christopher bi. Abrabo ye nwuno. Eye niam miensa. Okay. Number 1, procrastination. Among to SOMPA FM. And then me what Ade ma ni pa brabo sanity. Eye monto. Number 2, disobedience. Okay. Aswode. Number 3, unbeliefs. Anjeni, because I know no. Ne sofo or evangelist. Ne sofo or your father. Ne sofo or your preacher. What do you say? Munya won so who could ya say Ghana yedin. Wana gato say Ghana yedin. And no me catch that go for me and say we dwumanya. Wo say Ghana ayedin. Kasaya dinya mame. And can't say me ko dwum yan pa de, kasa me de ne anto, ko ya to bi de. And we ska koto bank. Yeah. Me did the jaba. When you're making life, I did here. Pan say, you're very careful. Okay. So first the last, now me can't see me. Emrantia makuma kunum. Yeah. Ewadum. Yeah. Omo nyina ton phones. Na ba ku bi wom o mantem. So for the ayo. Yes. O mantem. Oba na bobe du ba ko ana nondu. Nondu kosi nondu ni fa du ba ko e na oba dwuma. Na de ewom nie. Sa onya ba mo sa num na mo sa so no yan to bia de biem. Ono mantem. But ono nya beduru adwuma mu. Onya beduru adwuma mu se 10:30. Se yan to niema ene wo papa ke kofi. Yan to biem. Akoso amamnante na do moni atofo ma study niema. Enti de ma brante ba akwa eni huni. O se last. Abrante ba akwa ba ne nchen. Obegina ne niema ho. Ena oyi iPhone. Na omudi ano. Eno plus in say 2007. No se brate me so. No se odi fa 2005. Di akwani yi phone na oja fun so awie abone mpa ye awie. No hu se video oja fun yem anim. Eno ja nem edito ho. Okay. No ko so oja fun di anim. Na oja fun bomb 3000. Yeah. No se bra. Mami mo 2005. No se debi. Kikri 2006. Akwa na tuyeka. Abara wadi kan asuma ya di ama no 2005 one to. Wako yi obi dia ko tuya 2006. Ya wi ade bo nti ahomache na me kasa wakoma FM. Ana sa blante na teye. Anopa. No ba counseling. I say, Papa, nyema bi koso, but mentally maybe I say, what can I say? Now I say, what should I do for you? Simple. Papa, yen idea bi wa, what's a life? You maintain and sustain. Okay. So we ye na jina, and here wa brabo. I'm say, Papa, me prove to say me dey jaba. So men condemn prayer.
mamma mpaeɛ ama no Okay. mekyerɛ sɛ kɔyɛ adeɛ wei number 2 but anytime bia when you are going to market fa adeɛ wei to oboto right Okay. that is nature ɛyɛ nature SOMPA FM. fa to oboto right fa baako pɛ ɛti 1 week na abrante na bɛsɛ papa may God bless you na adeɛ na ho kyerɛ me no woka sɛ memfa baako pɛ na me de mamfa baako mo mefa mmiɛnsa ɛnan Eish. na papa nneɛma sesa wɔse ɛfiri den abrante ne nani nsia ɛwɔ laa no so Ahunu. papa meka de kora nkyerɛ wo bible se yɛna honam deɛ nanso Yentu asa hona. saa yɛtu ɛnyɛ dɛn yɛntu no wɔ honam mu be careful and be vigilant sɛ wo ne wɔbi yɛ adwuma sɛ wo ne wɔbi nenam yɛahwɛ yie Okay. adwumafotu amde ma wa na nya botrɛ na adeɛ ma nipa abrabɔ pagya ɛyɛ mmienu mesɛ sɛ Mmienu. mmienu number 1 position yourself well in the Lord Okay. tena mu deɛ wɔ awurade mu awurade nyankopɔn bɛtumi afam so w'adwuma bɛpagya baabisa ho sɛ na mewu a mekra ne kwai woba I will advise you akwankyerɛ wɔ hɔ akwankyerɛ yɛ adwuma because wontimi nka kyerɛ me sɛ papa metɔn adeɛ a yɛntɔ I don't believe it papa sika ntena me nsɛm I don't believe it I believe direction ɛno nti Sunday coming akwankyerɛ yɛ adwuma Okay. yeah memedi deɛ gyaba anadwe mepɛ nipa maako 14 to 20 Okay. na memprove nkyerɛ wɔn they must support our program gye momo number no nie Okay. anadwo yi mewia frɛ me na menkyerɛ wadeɛ because ɛnɛ yɛ sɛ 10th Yes, anamoa ɛnɛ yɛ 10th. ɛnɛ 10th November na memprove nkyerɛ wo wonsere da nneɛma gye nsamu ɛka mene wopɛ sika ayɛ adwuma wɔ bi hɔ ɔdaadaa wo woyɛ kontomire case momo number no yɛ 0548 0548 86 86 47 47 01 01. anadwo yi a fɛ bi to so papa me support program no na me improve nkyerɛ wo sɛ ɔnka akyi ɛwɔ abrabɔ mu mesi number no so biem momo number no yɛ 0548 0548 86 86 47 47 01 01. mede yɛyɛ program yeah adeɛ a ɛma nipa ɔkɔ soro a ne wɔsan aba fam ɔkɔ soro a ne wɔsan aba fam hwɛ baabi a wonam yie baabi a wonam no just ask yourself is it good or bad ehu paa Okay. baabi a wonam just ask yourself bisa ho sɛ enti baabi a menam no ɛyɛ baabi a meteɛ ɛyɛ baabi a megyina ɛyɛ sɔfo wonti bibia sɛ bisa me meme deɛ yɛ problem o Okay. Okay. wonti bibia sɛ bisa me neɛnkɔ Papa yɛhwɛ ne sɛ ebi a me ne obi na nam suban a nipa korɔ no ɛnaa mu no ɛnyɛ sɛ me no mamfama adwene ama no anaasɛ nante a me ne ne ɛnam no sɛ mamfama adwene ama no a ɛbɛyɛ dɛn na ɔno na braba a wɔbɔ no atumi affect me deɛ no. ma menkyerɛ wadeɛ bi wɔ ha how the devil works ɔbɛkyɛ wadeɛ Okay. ɔbɛdɛ SOMPA ɔbɛkyɛ wadeɛ mekae yɛ mnam sɛ wobi invite me program mekɔyɛ 3 days program first day yɛpɔn yɛ anoma ma envelope mangye second day envelope mangye the third day no ma envelope mangye mekura na nkɔ ka kyerɛ m sɛ no ɛma me nkɔ bi ɔbɛ papa yɛwɔ nneɛma bɛ sɛ influencer Okay. ɛwɔ nneɛma a yɛde sesa nipa dwen ɛyɛ sika
ehun pap ade de wie nipa dwene ade a boys ni wie boys for okot sika. I see. Yeah. O man say obetom wadi ato ade chese duanu ba ho so no now them tinam just be careful, be vigilant. Life hwe wanim na hwe chi kakra. Okay. Na hwe right na hwe left. So wanya wo bi amani trail wanya wo bi sister at the end now them me dey your problem. Okay. Me to nipa fo abrante asase anya di o die enam se madwuma me yenti empani ba ho emrante ba ho enketesia ba ho emrewa ba ho ne nipa ba na se nipa sua sometimes so do me say na me bisa se why and on First Samuel 17:29 David is na maye den enya asem bi ntia because enya asem bi ntia abrante bi adwuma ni gu abranso nyankopon simasirawo ne nyankopon de no kaye no sofo bi Psalm 128 number 2 ansam bi wo ho no aya mente ase ne na le wen say I don't think far ya won sam bi wo ha aya mente ase bi anwom Psalm 128 verse 2 or since rani nipa okay number 1 ensrani nipa o sura wurate no fa na kwan so anwom wo ha ne aduonu nwotwe anchichemu baako no kam yenu mame because of my time mienu no ose na obedi wo nsa no adwuma ose na obedi wo nsa no adwuma enhyira no ebesi wo yie papa me kai na no ayablante bi preach abonten nisem wo kanyina ya bakope yenyina ye tie so momoni mriska wo be wi agya ho sika be wi agya ho totokas be wi agya ho abrante pichi wie minyadaje man be wanawa papa o pichi wie ya o sakofa adonko box obaje collection bible sin media mema ni enti what pichi wie sisan fidie kwai wo sabaje wan sidi papa abra be wi agya ho dabi o mosa me si nasi on dabi ameka me wo target bi ho nasi a o se to be bo aso for be 1000 do am kwablu chiri ekosua de kakra yeah omoko mo mabiem ale do mo mabiem ga no mapichi hwe Ghana base hwe wi base o Ghana ha sikanti aso for pablo chiri akọ abra Ghana wi base mutimi sasra wo SOMPA FM edu anwumre pa go to adum asawo from abawa ebo asawo aso for pablo chiri akọ sikanti dabi papa me meka no kra kyerɛ me did the job but don't try what I say we are Christonia position yourself well in the Lord tena mudie wa wuratim fansaya dwuma because we since ranyo obedi on sano de adwuma ba bisa wo say enti madwuma me ye eye madwuma ano so de ho okay that the nature obi ya wona adwuma nature say adwuma de obetumi aye na emo wo say ohun say eye wo say ohun say papa ene na ma say onya di fadamfo die oba bi ti say oba ye friend adwoa Monday born oyoba oye choba ye beto but onya kapre but oba bi to say abana oye choba obenya sika. How can we know? Usofu wonim oba condemn papa memi de ye problem so for me ye bibi enye yi awurade anka ne sa okay ade ba ko mienu ne ehia ahweye eni da ho ena abotre na hwehwe akwankere simple adwuma mani pasere adwuma mani pa konkan adwuma mani pesu on de ate amani pasere amani pa konkan eno kure ya samani pesu yeah abrante ba ko bai that was last week
You have a chain private car. No good taxi. Or say a brother of any car chain no. And I need a catch and say, bra, young talk car no FM. Not your fan your coastal. Ubuni Masam. So see a car better than him could get into 200 million. Yeah. Or the cabinet. So cabinet for 100. That's what trick car or talk car. Or the sabe good to say. Maka. Just say ni kwanza kwabena a trick car. Over to me on private car. Okay. Then we say commercial car. And I said driver or masawa. Opa biela tum. You ready? Obi on the Juma. Me chere everything. Me say and support our program. Okay. Me dey no. Na me improving chero. No nyame fa me som wow. Because me did the jaba. The spiritual professor. We are sofo. We be a church. A pajane conform. Enye fed you to anamon. Okay. Ebi ana unye leader. Baba, adi abiti Ghana sofo ni o. Obana umena me Bishop Apostle. Adi utate yento. Apostle adwuma ne dey obi ebie nsori. Okay. Bishop oten sorry. But then Ghana asori kesiem. And Ghana asori kesiem. A number where mistake wa misro. Momo number no. Momo number where mistake. Aya 0548 86 4701. Mr. Wada. Me pa me cho momo number why mistake. Nti se bia Mr. Wada. Edina eguso ni Alex Kwabena Jamfi. Urban why mistake. Mr. Maninko ho. What you say? Baba me dey problem. E kam me no. Oba wonum nsa. Oba wonum wi. What dey to ho no afa. Mr. Run for your life. Okay. Unti be say be sam ni nkomo kakra. Papa be dan na ebi a mahunu se adwuma mi ye enyama adwuma ana se adwuma mi ye eyema adwuma etese me ye. Na se kwaso onim, enkoso onim. Uti ya se ohun. We never ya se ohun. Okay. Yeah. Obi a wona adwuma. Okay. Abrabom ade anyame dia chairman work metro. Okay. Yeah. Momo number ni 0548 0548 86 47 47 01 01. That's of our blood chiri why. Me dey your problem. Yeah. The onyame dey chair me problem. Me no tenase, you din komo, me hwe de kudie nti adwuma ni gu. Simple. Obi ya wona adwuma. Okay. But se we hunu adwuma Papa, obeka say hey. Me dey no. Papa me ye bibi enye yi awurade anka ne sa. Ade ne di wachi, ade ne di wanim, ade ne da so. Na yen hwa de bi wa. So for be ba bi ni nkomo ha. The last one. Ube yo Christian a you must be a prayerful. Or so ye dey. We am paibofo. The enti or so we am paibofo ni be Proverbs chapter 4:16. Me dey your problem. Papa come me. En fa bibi ni akoro. Proverbs ubia ma ho nya ha. Proverbs 4:16 ma men kan kira o. 89 entichemu ye du nsia no. Ose na wona. Ji waye boni ansa. Jise waye boni ansa. Ose na wontumi na. Jise wahwe obi ase ansa. Wahwe obi ase ansa. Tenase ma wadwuma ni nwu wie. SOMPA FM. Ansa na apa akwankyere. Simple. Ade enko ba bia. O ya de enko ba bia ane because sister bi okwa SDA. Wanya 40 years oni ba, oni kunu. Oni mpena 40 years. Waya adwuma so. Nam se wura. Uto sa ba bre wa wi o. Se se bema be ware wa. Ada se bema o 50 years. O wayere. Oni yire so o wo ma. No hwe manim. Because when you fear duanan and in fear duanan uni kunu uni mpana uni ba this a bema over 50 years column no betimi awade sa bema so mo 20 emu 18 e wayere mienu aka so omo wo ma no hwe manim oh asofo na mo members enko ba bia
Debi. So for the fear nine, reshuffle on the corona. But who's you? Two anamon, you will kumase, chronom in Rium, or China is to present your case before God. Before God. Maybe they are your problem. What you say? Papa, a dear many payam piebo for, and I don't know. So one young piebo for boy. And as of all, so we young piebo for now on canoe swabbe. Okay. A dear Magana for 90% every Arabian canoe correct. And pay any day your bo. Bagana for the canoe correct. Or Tadio Tia. What you say? On say yaw the name teach church. A dear many pabra by young. Yeah. Ewa babru. Sister, maybe your problem. And I do, baby, I would see me, a be our kind of what, Fabi Tosso. Papa, me boy program no 0548 0548 86 47 01. Edini Alex Kwabena Jemfi. Midiano no. Minim baby I wonam. Papa me ba no nsa. Tu anamo bro be jai. Papa me ba no wi. Papa me student me sua de me hu. Papa ma worry eba ma. Tu anamo. Papa me yare. Oh jai. And I do them the man no. Yen wi ade bi wo ha. Prayer open the door, prayer open ways. Okay. Empire be up. Empire be up no. Empire e bo kwan to the kwani. But ade be ma wo empire atima wie peyo sua no kredie. And next Friday, baby call na dimlik ba don kan okre. Ade ma Christopher Abrabo Sanechi yen kan okre. Office about tie. Ade na 10 or the zeal share nimu. What does it? Because I throw you in January. I never on some. Nipa bia won kan okra mpaja enwie peyo. And also ya na Christopher ye hu ni se eye boni o. Wonderful. Say na be take Christopher. What does it? Be a justice. Man okra nya dwuma. Okay. Because sell credit ye dwuma opa ton house water. Be a millionaire. Opa yan kire wa dwuma se wa dwuma nie na won ka no kra at the end odun sabe guti. Number 1 no. Number 2, ade many pabra boy nwono. Be twa sam kire wade. Be twa no. Be Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 28. Ubia be say only professor nam. Ochina no pa me tenase e wo kumase kononom enuam usi nuam ho a onsa right mfutukwan bi da ho ya di kota da bi na aguso pajauti be say big board kasesi ho ya tire so come and see brana behwe what God can do for your life. Who do somebody ho a be say onsa right gata bi da ho ya di covet agu gata nim fa gata nim ho a be say black gate ya bi ba 7 ma tenase 12 to 1 na mapon ade asem na ho afisofo ngmeti nan anchichemu ye aduonu nwotwe ose owifo nwiade bio ose owifo nwiade bio na omomodin yede ye omomodin mfa ne nsanya adwuma pa mfa ne nsanya adwuma pa hey fasia adwuma be na wo ye anya adwuma na adwuma wo ya ka adwuma pa anya bia ba maka kire wo. Oh yes, Maka, because ensa a senipa. Yeah, ensa a senipa. You can't do my pa, and that's so. What you say? No Jumani Juma. A Jumani dear. A Bema when Yamian Namare. A dead. A Juma Benny Tossamayo. Papa me a cabana, my Jumani say. Me ya brat, my Jumani say. Me a coffee, my Jumani say. Me ya kwame madwuma ne say that the nature awade ne adwuma ewa kradem go so for bebre nim obe condemn anutina tienkai bo we nyakopon ya adoma 20th of this month. Okay. And then 20th of this month, 20th November yeah. November yeah. Ye be a third batch
Spiritual Bible University College. Okay. Eye bosome miensa. Efia da bia yesia no miensa ni apon no nsia. Besunya de. We are apostle, we are prophet, we are evangelist, we are pastor, ayakonya. We are third batch. Okay. Yeah, the five forms only 100 cities. Branian chira wade. Nimidie yeto. Yeah. It's in the Bible. Ubie adisam etremi asanchemu du nwotwe. Upa bi oken kanwe. Me tufo. Me dey problem. Ochina no pa me tenase. Papa, me hu me ho ano. Die ewuo de obia bewu. Okay. No matter usofu bewu, ubishop bewu, o pastor bewu. Suban yo de transase so kobu aten. Te da bia me ka kire you know sa bone e manipa e kobo nsam jim. Trene e manipa brabo e so aba. Ba bi sa ho say papa adwuma be na me ya e be bo ma brabo. Yeah, and a rabbi could buy. What's it, papa? Me person me business, but I want to know my work. SOMPA because a dreamer will credit them, our idea will credit them. What you say? Me train was up, papa. You are prophet. SOMPA was the master diabia? Na said no na me. It's a friend I'm more for memsika. Na so me to an among. A year with him. A day some no. Adisa metimi ensa chichemu a eye dum wotwe no ose me tu for say to me nchen sika wa bere hu ogem to say to me nchen sika bere hu ogem na wanya ade ne atade fita asofo bo mesunya de na mo fa nko kire mo members otidwom oton ayento enye mpaibo ya dikito bi na ba kire no okay obi gini kunu enye mpaibo na wade egu enye mpaibo ne bawe nsa enye mpaibo prayer e wona dwuma ayo na direction ona dwuma ade ayo yeah owura ba ko ba me nchen na ni we e ko wan yie doctor wo Ghana nyina wo de akọ na ni sei papa mama mpa ya mano me kire nse just onion jene nyina ye tie SOMPA alata je ba se ene ko alata jene ni je jene yo me mani ko to ni je jene na miensa na twam anopa no akata nani sei o de twitwi na ti sei ya no ato atwe na chi no sa ye we oyen for 3 days eni a o de achini be wan yi ano ene e off yeah maybe dey your problem papa mi sisi ya me ya we nyam paibo e ya de keke na tua 3 days mama nchira obi tie me ni sisi ya ne ya pa wakadam ye we bi ofra bo magu wachi okay ni hini no twitwa bi sisi boni nkruwa tiato aso nansa sisi na jai odi ase bible si ni media me mani enti wayira me media ye problem be na daso e ka meneme papa juma be na me ye be ye SOMPA FM obi abia fiti shop enye wa juma no me kaya na nte ba go firi nkoko bai oy auto electrician okotre dwuma mu a osi wasa no asori kofi na so abrante pesika na adwuma na wo ye no fa ho pass ni biton na ohu ni wo fa e man 5000 to for we fa pass enne otedew oh what you say abrante mama kan no krenchero wa we ya be ka se Ghana ye den o be ka se Ghana ye den ye tua wo ka bo som sen wa dwuma nya bo suma ka tua wo da bi bosom ye tua ka 1000 o ma ye miensa where what me out of plot because Ghana say tieni wa dwuma bosom ye tua ka 1005 o wa yire o wa mamienu a day udi 50 cities ya bosom ye say o de ka wachire o because Ghana anya Ghana na say and obi am pedwumasua besia bema kwabrane oye mobile money ye sabe anka omo ya yarefo omo na anye omo nsanye ke ye mobile money yeah me maka kire o odi ase me medi de jaba Kristo som ya brabo na nyema nkoye unya me ne we mama Esther kan sembi oso obeji adia this aduma na dey this aye yie odi ase ti asofo mo nsori
arise. Sa asɔfo ansɔre a the way you need pesi kwabo som kyɛn no bra that time God ɔte Pentecost na dwuma egu ɔte CAC na wade egu ɔte Anglican na dwuma collapse ɛbɛyɛ den anɔdwi de metimi catch on yourself run for your life suya no koreka number 1 ma hweye mra wabra bom number 2 mani da wamra wabra bom number 3 nyabotre number 4 hwehwa kwantere yeah simple me number na guso no 0548 86 47 01 ebi a wo chiri papa me wo tamale papa me wo dodowa papa me wo boko papa me wo boriga papa me wo yamatwa o se kwadwo krom support our program me pon afra me ma me fa jaba personal numbers ma o akakuma bi na me bre na ye me fa de me fa course bia ajaba number ni ye mienu je baako 0547 14 96 40 0547 14 96 40 my private number die 0207 666 266 and no my private number me dey problem papa meyere omume awurade ankan sa okay papa meyere odidwe nya yie awurade ankan sa because was mashirawo odi ase ade a mekirachi meye bibi enya yie mekirachi mu anadwemu tie sompa enkogina baabi kristoni na nya kristoni mapa kristoni bio ka se ne man koye bia no ja asore ko yeah just what call because baby anam na mo yeah be so for be baby na men kire wade be Genesis mesra men frɛ o fra min timi mfaw ɛyɛ asonde be Genesis 1 verse number 28 o fra min timi mfaw me pon wa fra me akakuma bi ni ma wie Mose nwoma edika eti baako Genesis chapter 1 verse number 28 sino onyankopon hira won o se na onyankopon hira won ma wie yesa ko Deuteronomy 15:4 say Deuteronomy chapter 15 verse number 4 ankanse so ohia ni wo mu o se ankanse so ohia ni wo mu every say hira na Awurade be hira wo yeah hira na Awurade be dey Awurade be hira wo but then am asonde aye nti so for nam dey asonde aye nti ene moto ene no kura ni penka Ghana fon ka no kura maka ura office no kura ni ho ene ko pa adwuma is otua blind ade bra debi o nyame anka ne sa asofo ne nka no kura nkyere mo e wa sa asofo tichi no kura woni sofo no ga onka no kura dan ka no kura Deacon kanu kre, Macro Mamen kanu kre, Presenter kanu kre, DJ kanu kre, Manager kanu kre, Yenina futu sam. Better than Makoye. Sianu kredie. Because John chapter 8 verse 32, the Bible says, those who know the truth shall set you free. Sianu kreka. Sabema kanu kra. Oh, you couldn't differ. Aura, Sianu kreka. Abrantie. Jaina da sam jadoko sam sunya no kreka na onyame nye oyi me die jaba otena no pa me tenase e wo kumase kono enuam papa me die ye problem papa me ye sofo me hunu so nyame anka sa okay just ask yourself I come just 5 minutes bisa wo say I'm a leader or helper ni nya wadwumam what you say ya you be the same kwadwo bi adwuma enkoso but oyo bi adwuma so ekoso ya kokodwe seli is a helper ni nyina so nim odi ase enu anyamo mpaye he masa ma me kanu kure nkyerɛ bra me kyerɛ ade baako baba me adom tie
well when na we hwan wontimi nya me hwee me dadie otwe obotan me din ajaba me kira de what be store ni pagya ne kofo die ewia so we demonology who be on the chiwade yeah baba me manya da je sunya de o my demonology but 6 solid years but the demonology spiritism demon bia o the chiwade what the kan keke eno ano no ubie store e pagya na tiada store enambam why choba tia enawura ho why saloon enawura ho opamade enawura ho me kira wade miensa opafa misuma de enche Ghana ensai bro nyankoko be shoto me se sai kokko be shoto ana bro nya bi ankoko shoto wadwuma anya ase Ghana yedi wa bra bo nya ase Ghana nkoyi wane ka tro Ghana fe ne sidan afe ne talkers afe ne BFMs afe ne B TV stations anamboa yes maka memnya politics wa bra bo nya na ase niam nkoyi enka se ya anto ade ka se me de ne anto je ade miensa weje nunuma haban SOMPA FM ena prekese twitwa ni nyina fagu awiem prekese miensa hatamane ngo uwia si usiwia pe chance ya yeni di muda anwumre store no wapon no fagu chance nim fa ejatum ejansrama be mienu miensa mahu se ense sinja 3 days pe e was store nim oboa mawie ajaba number nie momo na mafe bi to so me pon afre me papa mame mo mpa ye ngunsuo ni so ansa osoro aja anadwi me da wase Jesus me pagya nsue kirawo si obi yare na ni da so asa nsue wo noma mana yaresa in Jesus name in Jesus name amen numbi ebi wo wanim nya hwe de be sie aka me few minutes otena no pa to present your case before God Sunday ya kwantre ye hohoro yensa papa maka me mfansi o ye hohoro yensa hwonsam se obi anhwe nsam over 1 year ekọ 1 year ni sika afam se more than 100 million ba miemi sa jet a million ebi na ho kwasia da ya to anamobra akwantre be ya dwuma ajaba number ni 0548 86 47 01 0547 14 96 40 my private number ni 0207 666 266 and I'm a WhatsApp ni me bre na ye be aka me minute me WhatsApp ni 0201 42 43 11 unnua bi wa manone na nkra tasema ye den fa me WhatsApp no ma no na won frɛ me ye ni nkomo nyankopon ya adom adasene me did a jabba the spiritual professor papa me de ye problem e ka meno wo to wa ye nto wo da na obi ni wada wo sika ase bra na rade fa so enye ni yie papa me ba ni onum wi papa me ba me to anu afa bibia me ye bi enye yie mesrawo awurade anka ne sa awurade debi o pese o toka be ye hwehwemu o pese o ware be ye hwehwemu o pese wo ye adwuma be ye hwehwemu papa adwuma be ni madwuma de na me ye bebo wa me na awurade fa me so emoa that's ne yibisansia may God bless you o tina no pa me wo kumase krunu nduam kwasiada eye church Monday eye counseling Tuesday eye counseling Wednesday eye counseling yawada eye mpaibo efiada menya dwuma memeda eye counseling me de eye problem ade anya me che me se nipa be sere bye bye